Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tujye guhera mu ntara y'amajyepfo ni mu karere ka Muhanga. Hariyo inkuru igira iti umuturage arashinjwa kwiba inka. Kamuhandarura wo mu mudugudu wa Gakomeye w'akagari ka Kanyinya umurenge wa Muhanga akurikiranyweho kwiba inka y'umuturage akayishyuwe mu rugo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Muhanga Byicaza Jean Claude avuga ko Kamuhandarura uvugwaho kwiba inka yayivanye mu kiraro tariki ya 9 Ukuboza 2024. Byicaza avuga ko kuva icyo gihe bakomeje gushakisha aho iyo nka yaba yararengeye baza kuyisanga kwa Kamuhandarura w'imyaka 39 y'amavuko. Ati uyu mugabo akimara gufatwa yahise avuga abo bafatanyije kwiba izindi nka. Gitifu yavuze ko bagenzi be babiri bafatanyije muri ubwo bujura, inzego z'umutekano zabataye muri yombi. Gusa bamwe mu baturage bavuga ko hari izindi nka 3 zibwe zikaba zitarafatwa kugeza ubu. Gicaza avuga ko bamaze iminsi bahanganye n'abiba inka, akavuga ko uyu wafashwe yafashije inzego za polisi kuziha imyirondoro y'abo bafatanya muri ibyo bikorwa bigayitse by'ubujura. Gusa umuseke wamenye ko mu bandi bagabo bakurikiranyweho icyaha cy'ubujura harimo Ndayambaje Jean Baptiste ndetse na Niyo Twagira Forora. Abo bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Muhanga. Imena official turacyari mu makuru agezweho tujye gukomereza n'ubundi ni mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Kamonyi aho polisi yafashe umugabo ukekwaho kwica umugore we. Polisi mu karere ka Kamonyi yataye muri yombi Muhawenimana Marite w'imyaka 36 y'amavuko utuye mu mudugudu wa Kamuhoza akagari ka Kagina umurenge wa Runda akarere ka Kamonyi akekwaho kwica umugore we. Ubuyobozi bw'umurenge wa Runda buvuga ko amakuru y'urupfu rwa Mukantarindwa Odette barumenye mu ijoro ryakeye ryo kuri iki icyumweru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda Ndayisaba Jean Pierre Egide yabwiye umuseke ko nta mpamvu iramenyekana yatumye uyu mugabo akekwaho kwica umugore we. Ati muri raporo dufite y'ingo zibanye mu makimbirane ntabwo uru rugo rw'aba bombi rurimo. Gitifu Ndayisaba avuga ko uyu mugabo Muhawenimana Marite na Mukantarindwa Odette babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, ariko akavuga ko ibi bidakwiye kuba intandaro yatuma bashakanye bicana. Ndayisaba yasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe no gutabarana mu gihe bamenye ko hari abafitanye amakimbirane. Ndayisaba avuga ko polisi yafashe atazi aho Muhawenimana afungiye kubera ko polisi yamutwaye uyu munsi mu gitondo mu gihe iperereza ku rupfu rw'uyu mubyeyi rigikomeje. Muhawenimana Marite na Mukantarindwa Odette nta mwana bari bafitanye. Imana imwakire mu bayo, ahubwo munyemerere dusoreze kuri ino nkuru igira iti abanyarwanda ndetse n'abanyeshuri bo muri Sudani y'Epfo bakwiye kureka ubushotoranyi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yasabye urubyiruko rw'abanyarwanda n'urw'abanyasudani y'Epfo kwirinda ubushyamirane, abibutsa ko budafite umwanya muri sosiyete nyarwanda. Ku rubuga rwa isi mu mpera z'icyumweru hagaragaye abantu bandikaga ubutumwa buvuga ko hari bamwe mu rubyiruko rw'abanyasudani y'Epfo bari kugaragara mu bikorwa by'urugomo. Abo bagiye bandika ubutumwa, polisi y'u Rwanda yabasubije ko ibikorwa by'urugomo bitemewe kandi ko abantu bose babikoze harimo n'abanyamahanga babihanirwa n'amategeko. Polisi yanditse iti ibikorwa by'urugomo ntabwo byemewe, abantu bose barimo n'abanyamahanga basabwa kubahiriza amategeko nk'uko babisabwa. Iyo bayarenzeho barabihanirwa hakurikijwe amategeko y'igihugu. Turakwizeza ko iki kibazo kigiye gukemurwa. Kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Ukuboza 2024 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire yanditse kuri urukuta rwe rwa X agaruka ku makuru y'ubushotoranyi n'imirwano hagati y'urubyiruko rw'abanyarwanda n'urw'abanyasudani y'Epfo. Minisitiri Nduhungire yanditse ati ndagira ngo nibutse ko ubushyamirane mu rubyiruko budafite umwanya muri sosiyete nyarwanda kandi ko amagambo yibasira abanyasudani y'Epfo by'umwihariko anyuranyije n'indangagaciro nyarwanda. Yakomeje yandika ko abanyarwanda bagomba kwigira ku mateka yabo bakarangwa n'ubumwe n'ubworoherane baca burundu amakimbirane n'ivangura iryo ari ryo ryose.
ati dukomeje kugirira icyizere inzego z'umutekano n'iz'ubutabera kuko arizo zikora iperereza rikwiye hakurikijwe amategeko. Minisitiri Nduhungire yanditse ko hakwiriye ubufatanye mu gusigasira umutekano w'igihugu, ari nako hakomeza kwakirana urugwiro urubyiruko ruturutse mu mahanga. Ariko mbere y'uko ngenda mu by'ukuri mu nyemerere rwose nsoreze muri Kongo, aho umutwe wa M23 werekanye abasirikare ba FARDC bafashwe. Umutwe wa M23 ufatanya n'ihuriro Alliance Fleuve Congolais wasohoye amashusho arimo abantu bambaye imyambaro ya gisirikare n'abasivile ivuga ko ari abo mu ngabo za Kongo. Video yafashwe kuri uyu wa kane tariki ya 26 Ukuboza 2024. Umuvugizi wa FC M23 Lieutenant Colonel Wiringoma avuga ko abafashwe ari abasirikare ba Kongo FARDC nabo bafatanya bari mu rubyiruko rwa Wazalendo n'abo muri FDLR. Mu bafashwe harimo abafite munsi y'imyaka y'ubukure, nk'umwe wo muri FDLR uvuga ko afite imyaka 13 y'amavuko. Kugeza ubu ntacyo FARDC iravuga kuri bariya berekanywe, nabo ntabwo bahawe umwanya ngo bavuge imyirondoro yabo. Bariya bafatiwe ahitwa Arimbogo muri teritwari ya Rubero nk'uko M23 bivuga. Si ubwa mbere izi nyeshyamba zerekanye ko hari abasirikare bo zihanganye nabo zafashe, kuko ziherutse kwerekana abarundi bafatiwe muri iyo mirwano. Muri iki cyumweru ingabo za Kongo zerekanye umusore wakomeretse zivuga ko ari umusirikare wafatiwe ku rugamba. Uyu musore avuga ko afite imyaka 22 y'amavuko. Amakuru yatanze yateje impaka kuko ntiyavuze ibimuranga bya gisirikare, ntiyavuze n'abayobozi be. Igisirikare cy'u Rwanda kibinyujije kuri X yahoze ari Twitter cyamaganye kivuga ko Iradukunda Jean de Dieu atari umusirikare w'u Rwanda. Kugeza ubu nta na rimwe abarwanira muri Kongo hagati ya M23 na FARDC bari hari bwabeho guhererekanya imfungwa z'intambara ku mugaragaro. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye, nizera ko uno munsi yabashije kubagwa neza. Reka nsoze mbabwira ati mukomeze mugire ibihe byiza cyane, ariko mbere y'uko ngenda ndagira ngo mbibutse mbabwira nti mukande kuri like kabisa, mutwereke ko mukunda ibyo tuba twabagejejeho. Ikindi kandi ntabwo uhejwe kujya muri comment ngo utange igitekerezo cyawe, hanyuma ugasoza ukanda na subscribe kugira ngo uko dushyizeho amakuru agezweho ako kanya ujye uhita uyabona kandi uyabonere ku gihe nk'uko bisanzwe hano ku Mena Official. Reka mbabwire ngo rero mukomeze mugire ibihe byiza cyane, ari nako kandi mbifuriza gukomeza kugira iminsi mikuru myiza cyane no gusoza umwaka mu mahoro. Bye bye.